batean martxoak 8 emakume langilearen nazioarteko eguna ospatu zen. Emakumeen eskubideak aldarrikatzeko eguna da. Emakume guztiena, helburua gizarte sentsibilizatea eta benetako genero berdintasuna bultzatzea da. Genero desberdintasunak desagertzea eskatzen da. Desde el movimiento de acciones convocadas por el movimiento feminista, porque no vamos a aceptar retrocesos en los derechos conseguidos ni en los avances realizados gracias a la lucha feminista. Precisamente el lema de este 8 de marzo fue contra el fascismo, valentía y alianzas feministas. Un lema para mostrar el compromiso por hacer frente con firmeza e impulsar alianzas feministas al auge de la extrema derecha, el fascismo y las actitudes reaccionarias que estamos viviendo. Argia gara, gure eskubideen aldeko mobilizazioetan parte hartu, atsedenik gabe 7 urte hauetan. Ausardia kalera ateratzeko gizarte honek inposatu nahi digun mendeko zereginari aurre egiteko eta gure baliabide ekonomiko propioak defendatzeko zehazki pentsio duinak. Ausardia adineko milaka emakumeek pairatzen duten prekaritate ekonomikoa pentsio baxuenak amaitzea borrokatzeko. Ausardia, arreta eta zaintza lanak banatzeko borrokan ere. Y por encima de todas las amenazas, consolidando las alianzas feministas, seguiremos consiguiendo avances en nuestras reivindicaciones y el próximo logro será equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, garantizando así a miles de mujeres recursos suficientes para llevar una vida digna. Seguiremos peleando, reivindicando y saliendo a la calle. Mujeres pensionistas, adelante. Buena borroka feminista. Hora! Eta mehatxu guztien gainetik aliantza feministak sendotuz aurrera egiten jarraituko dugu gure aldarrikapenetan. Eta horrengo lorpena gutxieneko pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzea izango da. Horrela, milaka eta milaka emakumeri bizitza duina izateko baliabide nahikoak bermatuz borrokan jarraituko dugu errebindikatzen eta kalera ateratzen. Emakume pentsiodunak aurrera eta gora borroka feminista.